ili bilo koje druge strane, tuge, na demon tuge, on ako je blizu ili uđe u čovjeka, on izaziva tugu, ovaj se mučenik sluši, znate, gasi se. A ti ga iznenadiš, pa kažeš, slava ti Bože. Op, znate, ukoči se. Šta bi sad? A ti opet, slava Bogu. Pa slava Bogu. On veruje kao zmija, znate. Se povlači. Ne pred tobom, nego pred energijom slavoslovlja. Pa onda iskombinuješ sa Isusovom molitvom. Gospode, Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me. I kako se on povlači, energija njegova odlazi.